Ovaj Mares događaj nam je pružio priliku da se družimo sa mnogim pojedincima vrlo bitnim za ronjenje u Srbiji i regionu. Između ostalog, posebna čast i zadovoljstvo mi je da ovdje možemo da malo popričamo sa gospodinom Adijem Drndom, koji je predsjednik kluba Sarajevo, jednog velikog zaista kluba u Bosni. Također je SSA instruktor i Mares ambasador. On je ovdje bio kao oko Saurona, pre svega za svoje članove kluba koji su zajedno sa mnom polagali ovaj kurs za servisera Mares opreme. I mi smo ovdje proveli zaista 2 dana divna. Sad bi malo pokušao da izvučem informacije od Adija, da nam malo više ispriča o tome šta je Skuba Sarajevo, čime se bavi i gde se možemo da ronimo u Bosni sa njima. Adi? Hvala što ste me pozvao na ovaj razgovor prvo. Skuba Sarajevo je klub osnovan prije 5 godina. Radimo po ronilačkoj asocijaciji SSI. Obuku imamo trenutno prilike nekih 100 članova u klubu, možda malo više. I u principu polje naših djelovanja držimo se Diver Diamonda SSI-a, dakle i oprema, i obuka, i putovanja, i servis naravno opreme. Dakle, imamo sve segmente u klubu. Ponosni smo što u našem klubu od tih nekih 100 plus članova imamo već 18 profesionalaca, dakle instruktora različitih nivoa i dive mastera. I imamo još nekih master divera otprilike 20-ak, znači poprilično obrazovana ekipa, tako da naši OVD-ovci, znači Open Water Diver ronioci, kad završe osnovni kurs, vrlo brzo postaju Advanced Open Water ronioci, otvaraju kurseve specijalnosti, a naravno to je opet povezano sa dosta putovanja i dosta ronjenja tokom cijele godine, tako da smo prošle godine zabilježili negdje oko 3300 zarona, što je poprilična brojka i još važnije toliko isto izrona. Najvažnije, da. Što je najvažnije, jeste. Polje djelovanja kluba, pored ronilačke obuke, polje djelovanja, znači organizacije ronilačkih putovanja, ronjenja povezano, teorija i praksa. Ne jedno bez drugog. Jeste. Imamo i sportske aktivnosti, imamo sekciju za freediving. Kolega Samir Solaković vodi sekciju freedivinga, imamo sekciju podzemne fotografije, dosta ozbiljnu, dosta se takmičimo. Opet kolega Samir i ja vodimo tu sekciju kao profesionalni fotografi i videografi. I imamo našu ekološku sekciju u klubu, taj nam je segment jako važan, zato što je klub dosta orijentiran za tu ekološku odgovornost, gdje mi praktično nju radimo kroz 3 segmenta. Predavanja, obuka i akcije čišćenja. Dakle, radimo kombinaciju ta 3 segmenta, tako da u BiH i u regionu, Hrvatskoj, Srbiji, Sloveniji, radimo po pozivu ili u našoj organizaciji radimo ekološke dane, ekološke akcije gdje dođemo na određenu lokaciju mora, jezera, rijeke, gdje obavimo čišćenje tog vodotoka, odnosno vodene površine, fizičkog čišćenja od otpada, održimo predavanja iz marinske ekologije i biologije na nekom domu kulture ili u nekoj od škola u tom gradu gdje se nalazimo, gdje radimo tu akciju. I popratimo to sa 3. segmentom gdje napravimo besplatne trail scuba zarone za građanstvo, za zainteresovane, jer taj trail scuba u stvari koji mi forsiramo non stop i trail freediving nama dovlači nove ronioce u klub gdje i mi obučavamo i svi ti novi ronioci su novi Blue Ocean ambasadori. Zato što naravno znamo da su ronioci najbolji ambasadori mora i okeana. Sjajno, zaista. Ja vas pratim baš onako pomno, mi smo se upoznali, ja mislim, u Molontu još na nekoj eko akciji, pa kasnije i ste dolazili sa vrlo bogatom ekipom, što se kaže, brojnom. Ovo kako te slušam da pričaš, zaista mislim da mnogi klubovi u Srbiji treba da se povedu vašim primjerom. SSI zaista pruža jedan kvalitetan biznis model za ronilačke klubove i jako ih ja lično nešto pretjerano ne volim, ali taj SSI Diamond jeste jedan bukvalno nacrtan put kako treba da izgleda put uspešnog ronilačkog kluba. Sama činjenica da vi ste 5 godina tu i da imate 100 aktivnih članova i da zaista pravite ogroman broj zarona, to me nedvosmisleno
ide u prilog. I mnogo mi je drago i baš se radujem da mi i proširimo saradnju, da zajedno možda organizujemo neku akciju i da se svakako pridružimo svemu što vi organizujete. Ali reci mi, jedna stvar me zanima posebno. Ja sam ronio dosta sa drugim klubovima i radio da bi stekao što brže iskustvo, da bi se što brzo ubacio u čitavu priču. Ali nisam imao puno iskustva sa Bosnom kao lokacijom, iako imam neke lude ideje i koje se nadam da ćemo ostvariti. Reci mi, kako je sad situacija, šta vi, na primjer, ako bi neko iz Srbije hteo da dođe da roni, ili ako bi pravili neku varijantu kao neke organizovane ture, ekskurzije za Bosnu, za Sarajevo, kako bi izgledala neka vaša ponuda tamo? Šta bi posebno istakao? Pa Bosna i Hercegovina, karakteristika ronjenja, izuzev neonskog akvatorija 27 km mora koje imamo jadranskog, ostalo je kontinentalna zemlja kao i Srbija. Da. I ono što je karakteristika našeg kompletnog balkanskog regiona, to su planinska jezera, to su brze rijeke i to je krečnjački planinski masiv Dinarida koji je porozan i pun je pećina, špilja. Dakle, to je upravo i karakteristika ronjenja u Bosni i Hercegovini. Dakle, tih par segmenata imamo organizovano i svake godine radimo speleo ronjenja, gdje ronimo u nekim od najljepših pećina Bosne i Hercegovine, naravno sad opet specijalizirano samo za speleo ronioce, međutim nešto od tih pećina je dostupno i rekreativnim roniocima, tipa ulaz u Sifon u Crno vrelo kod Mostara, gdje do nekih 30 metara dubine može i rekreativni ronioc da uđe, naravno ako ima adekvatnu opremu, jer taj dio pećine je kaverna, dakle neko ko ima položen kavern može već da roni taj dio. Jezera planinska u principu imamo, hajmo reći, dostupna sa ceste jezera koja sva su preko 300 metara nadmorske visine i odmah je to ronjenje na povišenim visinama, međutim neka su, hajmo reći, urbanizirana jezera gdje se može prići autom pa gdje imamo kampove, možemo da napravimo lakšu organizaciju ronjenja, ali imamo zaista lednička jezera na planinama, pogotovo oko Sarajeva, koja su na 1500 metara nadmorske visine i do kojih nemamo pristupa ni sa autima, ni sa džipovima, ni sa kvadovima, isključivo sa konjima. Znači, ronioci idu pješke, konji nose opremu, kompresore, boce i ostalu ronilačku opremu. Ne sad što konji ne rona, ali kad se već muče, ali dobro. To su zaista, možemo i nazvati ekspedicijama. To više nisu ronilačka putovanja, nego su ekspedicije i mi se trudimo da svake godine napravimo jednu ekspediciju na planinska jezera. Je li bila ove godine? Jeste, bila i prošle godine. A neće biti? Ronimo, bit će i 25. i ronimo recimo jednu lijepu saradnju između Bosne i Hercegovine i Crne Gore, ne znam sa koliko znaš geografski, ali iz kanjona Sutjeske i Peručice, jedine prašume u Evropi, jeste bosanskog i crnogorskog Maglića, nalazi se prelijepo jezero, Trnovačko jezero, koje se nalazi u parku prirode Piva. Dakle, geografski u Crnoj Gori i zanimljivo je taj put kad idemo obroncima Maglića u koloni, zadnji put je bilo 28 ronilaca i mi praktično prelazimo u državu Crnu Goru i na jednom drvetu boru postoji tabla država Crna Gora. Da, pa to je zapravo vrlo zanimljivo. Možda i najbolja granica koja može da postoji, jedina koja bi zapravo trebala da postoji. Reci mi recimo to Trnovačko jezero, vidljivost, dubina... Dubina 19 metara, vidljivost preko 10 metara. Da, poprilično. Temperatura u avgustu mjesecu, juli i avgust kad se i ono najviše i roni. Temperatura vode oko 14 do 15 stepeni. Prava temperatura da se leti razladimo malo. Eto, može se i u mokrom odijelu. Da. Može se i u mokrom odijelu roniti, dosta ribe ima. I jednostavno to je kombinacija ronjenja i planinarenja. Dosta naših ronioca u klubu su planinari, triatlonci, ironmani, biciklisti, skijaši, dakle bave se još nekim sportovima. Aktivno. I tako je i onda ta kombinacija planinarenja i ronjenja im je jako zanimljiva. Super, i ja sam deo jedne te priče da imamo i tek regrutujemo zapravo veliki broj i sportista i ljudi koji vole aktivan život i vole taj neki zdravi, dobar način života, što kaže.
I to je nešto što i treba da nas obeleži kao čovečanstvo, jer definitivno srljamo u nekom drugom pravcu, tako da ronjenje jeste dobra ulaznica za čitavu priču, jer nekako ljudi se posle i šire i te akcije koje se pomenuo, meni zvuči kao san snova. Znači, zaista jedna kruna gde imaš svega, da nisi obavezno orijentisan samo na ronjenje, nego imaš i izlet u prirode, naučiš nešto malo i geografije i biologije i sasvim sam siguran da se dobro jede i pije. Znači, da li sam u pravu? Dobro, Adi, ja se nadam da ćemo mi tek da sarađujemo. Iskreno se nadam da ćemo organizovati neku posetu Bosni, da bude isto turističko aktivno ronilačka. Htio sam još da te pitam, pomenuo si mi neke noćne zarone u Neumu. Kako to funkcioniše, šta se može vidjeti i kad može da se roni? Neum je u principu zatvoreni zaljev i unutrašnji i ova vanjska strana kleka prema Pelješcu, to su dva zaljeva. Maksimalna dubina u Neumskom zaljevu je teoretski 27, u praksi to predstavlja 22 metra, poprilično ravan teren kad se dostigne maksimalna dubina i karakteristika je pjeskovito, muljevito dno i to podrazumijeva određenu vrstu životinja koje možemo tu da nađemo uvijek. Plitko je, znači možemo doći do maksimalne dubine. Zašto noćni zaron? Dnevni zaron je u principu vidljivost 3, 4, 5 metara. Ima dosta sedimenta koje dovlači Neretva i kroz procjednost okolnih brda i planina u podzemnim vodama. Zato je upravo takvo dno. Vidljivost bude u toku dana smanjena, vidljivost noću bude mnogo veća, naravno u noćnim zaronima koristeći lampe. Zašto noćni zaron? Zato što sve naravno koji u svakom drugom akvatoriju gdje ronimo noću izađu životinje koje žurka počinje, nema šansi da vidimo te životinje predatore preko dana, odnosno ili se kriju ili ti je teško vidjeti. I sad karakteristika Neumskog zaljeva je što u njemu su stalni stanovnici 4 vrsta ajkula i 8 vrsta raža, uključujući i drhtulju, odnosno torpedoražu, koja je vrlo, vrlo česta i onu poznatu negativku žutulju, što je Steve Irwina. Probala. Odsunula ga malo. Tako da, velika vjerovatnoća da u toku noćnog zarona sretnete ajkulu malo teže, ali raže, ajmo reći sa procentom 80% da će sretniti jedu raža u noćnom zaronu. I još jedna fina karakteristika, jako puno morskih konjica, gotovo na svakom koraku i žutih i smeđih. To je baš super interesantno. Eto, mi volimo morske konjice, ronioci. Da. Tu i sigurno možemo naći. Da. Znamo i gdje su im staništa, znaš da se oni ne mrdu. Pa, zvuči kao nešto što moramo da odradimo, to definitivno. Reci mi, molim te još, ovdje smo bili ciljano na kursu za mare servisere. Ja lično tek ću da prozborim sa organizatorom na tu temu. Stvarno sam oduševljen. Bilo je vrlo napornih 2 dana. Kako si zadovoljan rezultatima koji su tvoji članovi, jer si budno pratio? Svih 6 polaznika, svi ste realno ste marljivo radili, kvalitetno i imali ste odličnog instruktora Ivana Stankovića. Mora da se složim s tim, zaista. Jako vam je dobro prenio za zaron. Samir i ja smo radili ovaj isti kurs prije par godina u Rapalu, u središtu Maresa u Italiji, jeste kod Marka della Casagrandea. Metodologija je u principu ista. Dobro, mi smo malo na engleskom jeziku, vam je bilo na da, ovo je lokalizovano, da. Ali metodologija je, u principu, to je poenta i ti to znaš, to je poenta i SSA i Mares filozofije, standardizacija. Sve u skladu sa standardom, ISO standardom i sad radili vi Mares Lab kurs za tehničara ovdje u Kragujevcu ili ga radili na Filipinima, on je u isto organizam. Istina, razlikuje se uvek i to je ta fina nota koju je ovdje Ivan stvarno uspio dobro da neki svoj prenio vam je vlastita iskustva, što je uvijek strašno važno. To je strašno važno i nema me svako jednako dobro da ih prenese. Meni se čini isto da su momci iz Kluba Sarajevo stvarno iskidali to, onako dobro su se snašli, tako da nam ništa ne ostaje drugo nego da krenemo sada bogato da servisiramo, što se kaže. Tako. Ništa, eto, nadam se da ćemo napraviti još gomilu ovakvih, jer vidim da imamo puno raznih tema i volio bi da snimimo i vas i vaš rad u klubu, da malo
da se družimo više i da dobrodošli, da organizujemo idemo neki- zajedno na neko ronjenje, pa možemo napraviti snimanje, zašto da ne. Hvala ti puno. Hvala te. Ćao.